қаҳрамони барномаи навбатиамон Райҳона Розиқзода сокини ноҳияи Варзоб аст. Ном бурда ба майдони паҳлавонӣ рӯ ниҳодааст. Албатта вай дар байни ҳамсинфояш намуна аст. Ин бартариро бошад бисёр дар мусобиқаҳо касб кард. Мавсуф на танҳо дар риштаи варзиш, балки дар илмомӯзӣ ҳам муваффақ гаштааст. новбаста аз оне ки ба Райҳона ҷудокорони маъруфи кишвар идеал шуданд, лек падараш ҳам орзу мекард ки фарзандаш аъзои доимии ин маҳфил шавад, чаро ки қиблагӯаш ҳам ба гӯштин рағбат дошт. Аз ин рӯ Райҳона худро дар ҷодаи варзиш танҳо ҳис намекард. Машқу тамринро зери роҳбарии мураббӣ Ҷамшед Қурбонов дар толори варзиши Спитамен мегузаронад. албатта ҳар як нафар вақте ки рӯ ба дил хонамуди варзиш меорад, нафареро ба худ идеал ҳисоб мекунад ва машқу тамринро шурӯъ мекунад. мехостем бифаҳмем ки чӣ боис шуд рӯ ба намуди куштини тарзи ҷудо овардед? من قریب 2 سال می شود که در طالار ورزش سپیتامین مشق میکنم. سبب در آن بود که من پدرم رو میدیدم به آینه نیلگون تماشا میکرد و فقط آن ورزش رو میدید که دخترکان و پسرکان گوشتین میگیرند در گرندسلند ها و پدرم به من گفت که من تصمیم میگیرم که از 2 دخترم یک تاش گوشتینگیر شود و من رو انتخاب کرد و من به پدرم گفتم پدر جان من میخوام گوشتینگیری خیلی خوب شوم مثل شاهده قلندر و پدرم به من لباسهای ورزشی خریدند و من خواستم آرزوی پدرم رو عملی گردانم. روزهای اول رو چگونه شما پشت سر نمودید؟ روزهای اول به من گوشتین گرفتن خیلی آسان نبود و من خواستم که از استادم یعنی قربانوف جمشید بسیارتر مشق کردن گیرم و نازکی‌های گوشتین زودا را یاد گیرم. البته در این سن سال شما نه هر کس با این مشکلی با این نازکی هایی که گوشتین جدا به خود دارد صبر میکند. برای این مشکلی ها را پس سر کردن باید هر یک ورزشکار وظیفه دار است که مقصد و آرزو داشته باشد و این 2 چیز او را به آرزو و مقصدش میرساند. دقیق نظری و مسئولیت بلندی ورزشگری با رایحانه امکان داد تا به زودی از نازکی‌های گوشتین جدا باخبر شود. البته همه این را او در پیوسته گذراندن جمامت مشترک تمرین ها کسب کرد و آمادگی همه جانبه وی سبب داشت. یعنی پس از 6 ماه تمرین مسابقه اراده منتظرش بود، چون اراده قوی داشت و به انتخابش قائم در میدان پهلوانی هم خود را گم نکرد. 6 ماه مشق کردم و تیاری دیدم و بعد استادی من به من گفت که تو تیار هستی به مسابقه رو خط گرفته اشتراک کنی. بعد من به مسابقه اشتراک کردم، با 6 حریفم گوشتین گرفتم و آنها را با اصول سر کتف مغلوب کردم. رایحانه تا کجا شما اطمینان داشتید که اینقدر 6 نفر پسر رو مغلوب می‌نمایید؟ البته هر یک نفر، هر یک ورزشگر در اول وقتی که روی گله میبروید با رقیب خود، البته یک ترس و هراس، یک هیجان او را فرا میگیرد. این گونه حالت‌ها به شما رخ داده بود؟ بله، این گونه حالت‌ها به من رخ داده بود و من کوشش کردم که باز گوشتینم رو خیلی مشق‌هایم رو خیلی خوب کنم و گوشتینگیری رو خیلی خوب یاد گیرم. خیلی خوب. الان 6 نفر حریفی رو که شما مغلوب نمودید، برای شما شکست دادن این حریفان مشکل نبود؟ بله، به من مشکل بود، اما من باز کوشش کردن گرفتم که با آنها خوب گوشتین گیرم و آنها را مغلوب کنم. با خودم مصلحت کرده گفته بودم که باید من همه آنها را شکست داده سزاوار جای اول شوم و تا آخر من باید سزاوار جای اول شوم و بعد گوشتینم را خیلی خوب دوام دادن گیرم. رایحانه، در همین موفقیتی که شما در اولین مسابقه به دست آوردید، قبله‌گوی شما حضور داشتند؟ بله، پدرم حضور داشتند و من را تماشا کردند که من چه خیلی گوشتین میگیرم. وقتی که من 6 حریفم رو شکست دادم، یعنی مغلوب کردم، خورسندی پدری من حد و کنار نداشت. خب پس از همین موفقیتی که به دست آوردید، باز آیا در نزد خود مقصد گذاشتید که همین گونه در آینده با همین خیلی نتیجه ها رو دوام داده میگیرید؟
бале ман дар назди худ мақсад гузоштам ки машқ карда дар дигар на балки дар амин толорамон балки дар дигар толорҳо рафта гӯштин гирам ва озмоӣ карда қувваҳои худро бисанҷам. райҳона аз он хушнуд буд ки меҳнаташ барабаст нарафтааст, аммо ин мусобиқаи интихобӣ буд. аниқтараш ӯро дар пеш масъулияти бештар мунтазир буд, чунки лозимаш омад то дар якчанд мусобиқаҳои интихобӣ боз қуввасанҷӣ кунад, вале ин дафъа ҳам масъулинро ноумед насохт, зеро аз пештара дида чӣ дар иҷрои сабку услубҳои хоси ҷудо ва чӣ аз ҷиҳати тактикиву техникӣ маҳорати касбӣ нишон диҳаду ба ин васила аз ҷониби мураббиён баҳои баланд гирад. мусобиқаи дуюми ман дар деҳаи Чорбоғ баргузор шуда буд. Ман дар он ҷо рафта сазовор ҷои дуюм гаштам. Бо 4 рақиби худ мусобиқа карда онҳоро шикаст додам ва дар панҷум рақибам ман мағлуб шудам. ман хатогии худро фаҳмидам ва гуфтанӣ ҳастам ки боз машқи худамро давом дода на балки дар ноҳияви ҷумҳуриявӣ, балки дар дигар давлатҳо рафта Тоҷикистони азизи худамонро муаррифӣ намуда парчамашро баланд бардорам. хеле хуб. хуб, чӣ хатогӣ буд ки шумо мақоми дуюмро гирифтед? хатогӣ дар он буд ки сари остинро ман камтар нодуруст доштам ва ба ман огоҳӣ доданд ва он огоҳӣ сеюм огоҳии ман буд ва ғолибиятро ба он писар доданд. райҳона, ин дуюмин мусобиқае буд ки шумо бо писарон қуввасанҷӣ кардед. хуб, мушкил нест бо писарон қувва озмоӣ кардан, чунки аз духтарон дида ба андешаи ман ан ҳамин қувваву нерӯи писарон боз ҳам зиёдтар аст, онҳо пурқувваттар ҳастанд. барои мағлуб сохтани онҳо ҳар як нафар чӣ қадар мушкилиҳоро пушти сар мекунад. бале, ба ман бо писарон гӯштин гирифтан хеле мушкил буд ва ман дар бисёр мусобиқаҳо бо писарон гӯштин мегирам ва дар мусобиқаи Чорбоғ низ ҳам бо писарон гӯштин гирифтам ва як писар маро мағлуб кард. устодам ба ман гуфт ки хатогии туро ман ислоҳ мекунам ва дар дигар мусобиқаҳо агар ту дар ҳамон вазн гӯштин гирӣ, ту бо он гӯштин гирифта метавонӣ ва онро метавонӣ мағлуб кунӣ. дастгирии устодам буд ки ман ҳарифонамро билохира шикаст додам. дар хона шуморо чӣ гуна истиқбол гирифтанд? дар хона маро бо хурсандӣ истиқбол гирифтанд ва ман ба модарам гуфтам: модарҷон, ман ин рӯз натавонистам ки ҷои якумро гирам, аммо дар дигар мусобиқаҳо метавонам ки ман ҷои якумро гирам ва мехоҳам боз кӯшиш кунам ки машқу тамринамро хеле зиёд кунам. ду мусобиқаи худро аллакай пушти сар намудед. фикр мекунам ки то ҷои шумо як таҷрибаи хуберо ба даст оваред. баъд аз ана ҳамин ду мусобиқа аллакай ҳунаррамои шуморо мураббӣ диду мушоҳида кард ва ба шумо чӣ маслиҳатҳо дод? мураббиам ба ман боз маслиҳат дод ки ту як духтар ҳастӣ, дар толори варзиши спитамен машқ мекунӣ, бояд ту рафтори намунавӣ дошта бошӣ, бояд ту рафта дар мусобиқаҳо сазовори ҷои аввал гардӣ. На танҳо ба духтарият нигоҳ карда, бояд ту ба писарон ҳам рақобати хеле хуб кунӣ ва ман ба ту бисёр дигар намудҳои усулҳоро ба ту нишон дода, ту бояд ёд гирӣ ва дар дигар мусобиқаҳо рафта аз усулҳо истифода бурда онҳоро мағлуб кунӣ. мавриди зикр аст ки гӯштини ҷудо дар ҷаҳон хело пеш рафт. гӯштини ҷудо ки намуди олимпия аст, барои варзишгар на фақат донистани сабку усулҳои хоси он кифоят мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки ин нави гӯштин дар баробари пешравиаш ба худ қоидаи навро гирифт. аз ин рӯ омӯхтани он на фақат барои варзишгар, балки ба доварон низ шарт аст, чунки надонистани нозикиҳои пурраи гӯштин метавонад ба нофаҳмиҳо орад. райҳона аз ҳама ин бохабар аст, чун воқиф буд сабқати минбадаро ҳам бо сарбаландӣ анҷом дод. сеюмин мусобиқаи ман дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саид Муъмин Раҳимов буд ки ман дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам ва бо 4 рақиби худам гӯштин гирифта онҳоро ба осонӣ мағлуб кардам. хуб, дар ин мусобиқа 4 ҳариф доштед. ин ҳарифонам писарон буданд? бале. хеле хуб. ҳарифони худро дар ин мусобиқа бо кадом усулҳо шикаст додед? бо усули сари кит ва сари остин онҳоро мағлуб кардам.
райҳона ҳар як варзишгар ба худ як усули хос дорад, ба худ як усули маъмулӣ дорад ки бисёр анамин усулро дар мусобиқаҳо истифода менамояд. усули хоси райҳона кадом усул аст? усули хоси ман бисёртар усули сари китф мебошад ки ман писаронро чанд бор бо ҳамон усул мағлуб кардам. рақиби пурқуввати ман аз шаҳри Душанбе буд ва ман боварӣ надоштам ки онро аз худ мағлуб месозам, аммо боз ман кӯшиш кардам, гирифтам, бо он хуб гӯштин гирифтам ва онро мағлуб кардам. райҳона вақте ки дар анамин гуна мусобиқаҳо шумо баромад мекунед, чӣ гуна шуморо мухлисон дастгирӣ мекунанд? албатта ин як шавқовар аст барои бинанда, барои тамошобин ки як духтаре мебарояд бо писарон қуввозмоӣ мекунад ки боз ана ҳамин писаронро мағлуб созад. чӣ гуна ана ҳамин ҳар як усулеро ки шумо истифода мекунед мухлисо чӣ гуна дастгирӣ мекунанд? вақте ки ман партофтҳои хуб мекунам, мухлисон бархеста бар ман кафкӯбиҳои хеле зиёд мезананд ва маро маҳз ҳамин кафкӯбиҳои мухлисон ба қуллаҳои баланд мерасонад ва ман аз гӯштин даст кашида наметавонам ва боз гӯштинро машқ кардан мегирам. райҳона албатта барои мухлисонро ноумед накардан бояд варзишгар кӯшиш кунад ки аз боварии онҳо набарояд. бояд варзишгар кӯшиш намояд ки дар ҳар як мусобиқа эҳтиёткорона бо як андешаҳои хуб, бо як нақшаҳои хуб ба рӯи гилем барояд, тавонад ки ана ҳамин ҳарифони худро ба осонӣ шикаст бидиҳаду боз ана ҳамин гуна мухлисон аз ҷои худ бархеста дастгирӣ намоянд. ҳамин тавр не? бале, ҳар як варзишгар бояд ба худ мақсаду маром дошта бошад ки мухлисон аз ӯ рӯ нагардонанду боз гӯштинҳои ӯро тамошо карда ӯро дастгирӣ кунанд. пас аз оне ки райҳона дар мусобиқаҳои хурду калон ба натиҷаҳои назаррас ноил гашт, эҳтирому эътибораш дар байни ҳамдастаҳояш ҳам зиёд шуд. онҳо аз он ифтихор мекарданд ки вай дар майдони паҳлавонӣ бар муқобили писарон наҳаросида дастболо мегардад. бештари онон ки аз машқу тамринҳояшон накам аз 2 сол сипарӣ гаштааст, орзуи чашидани шаҳди пирӯзиро дар рӯи гилем мекарданд. мусобиқаи ояндаи райҳона дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ гузашт. вақте ки ман ба ин мусобиқа сафарбар шуда будам, тӯли 2 моҳ машқу тамринамро хеле зиёд карда тайёрӣ бениҳоят зиёд кардам ва машқу тамринамро зиёд кардам ва дар он Мирсаид Алии Ҳамадонӣ рафта дар онҷо гӯштини хеле хуб гирифтам. рақиби пурқуввати ман аз ноҳияи Темурмалик буд ки ман онро бо хеле мушкилиҳо шикаст додам. рақибони ман хеле пурқувват буданд, аммо ман бо техникае ки доштам онҳоро бо партофти ҳалол мағлуб кардам. баъза мусобиқаҳое мешавад ки бо мушкилиҳои зиёд ин мусобиқаро пушти сар менамояд ва то як андозаи натиҷаи нишон медиҳад. хуб, барои шумо ин мусобиқаҳо ҳама якранг ҳастанд ё ин ки аз якдигар тафовут доранд? не, ҳамаи онҳо якранг нестанд, чунки дар дигар мусобиқа дигар рақибҳои нав меояд ва дар дигар мусобиқа низ рақибҳои дигар меояд. барои ҳамин ман ҳамаи рақибони ман якранг нестанд, чунки ман намедонам ки усулҳои онҳо чӣ хел аст. дар маҷмаи тайёрии дастаҳои мунтахаби олимпӣ дар шаҳри Душанбе барои аввалин бор мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштини ҷудо барои дарёфти ҷоми Имрон баргузор гардид. дар сабқат беш аз 800 варзишгар аз манотиқи мухталифи кишварамон ширкат варзид. мусобиқа миёни духтарон низ роҳандозӣ шуд. ҳамин тавр райҳона бори нахуст қуввашро дар сабқати сатҳи ҷумҳуравӣ дошта санҷид. аз он хушнуд буд ки рақобати духтаронро ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ Шоҳида Қаландар ва ҳакамӣ мекунад ва бисёр мехост то худро дар назди варзишгари писандидааш ба тамом нишон диҳаду соҳиби мақомҳои ифтихорӣ гардад. ман бо 3 духтар гӯштин гирифтам ва онҳоро ба осонӣ мағлуб карда тавонистам. яке аз рақиби ман аз шаҳри Душанбе буд ки онро ман ба осонӣ мағлуб кардам. дуюмаш бо номи Омина буд ки ман онро ҳам бо партофти ҳалол мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. яке аз рақибони ман аз Мастчоҳи Кӯҳӣ буданд ки ман онро бо партофти ипон
مغلوب کردم و گفتنی هستم که با اون دختران ما در همان روز آشنا شدیم و من با اونها دوستی برقرار کرده بودم. بعضی از نفران میگویند پسران از دختران پرقوت هستند، اما من باز کوشش میکنم که از پسران هم دیده پرقوتتر شوم و پسران را در دیگر مسابقه ها مغلوب کنم و گفتنی هستم که دختران نیز میتوانند و چقدر که پسران مشق میکنند و میتوانند همون خیلی تو اندازه‌ای که پسر مشق میکنند دختر هم مشق کرده میتواند. خب برای شما عموما همین مغلوب کردن همین ورزشگر دختران آسان بود یا اینکه مشکل بود؟ برای من مغلوب کردن ورزشگر دختران خیلی آسان است، چون که آنها دخترند به مثل من دخترند و من میتوانم آنها را به آسانی مغلوب کنم. مخلصان هم به نهایت زیاد بودند. انا همین مسابقه بسیار یک جالب و شوق‌آور سپری شد. چگونه احساسات شما را فرا گرفته بود؟ با من یک احساسی نو فرا گرفته بود، چون که من اولین بار بود که من در مسابقه جمهوری اشتراک کرده بودم و من کمتر در دل من ترس و هراس بود که من اگر من مغلوب نشدم من مشقم را باز بسیارتر میکردم، اما من رفته در آنجا سزاوار جای اول گشتم و خرسند هستم. تا کجا اطمینان داشتید که عنوان قهرمانی را در یک مسابقه سطحش بلند یعنی در مسابقه جمهوری به دست میارید؟ اطمینان داشتم که مشق و تمرین من بیهوده نبود، چون که من از تحت دل مشق کرده اصولهای گشتین زیودو را از خود کرده بودم. برای همین من از ترس خود بیرون برآمده رفته در مسابقه جمهوری اشتراک کردم. چطوری که ما توجه نمودیم به هنرنمایی های شما بیشتر در مسابقه ها همیشه جایهای اول رو کسب می‌نمایید و این سری کار شما در چی است؟ سبب در اون است که زحمت و تلاش من بیهوده نیست، چون که من میخواهم که تاجیکستان را در دیگر دولت ها معرفی نموده پرچمش را بلند بردارم. برای همین من همیشه میخواهم در تاجیکستان چه خیلی مسابقه شود من رفته اشتراک کنم و سزاوار جای اول گردم. برای گشتینگیری خوب شدن باید هر یک شخص پنجه گیرا و بازوی رستمانه داشته باشد. мо мақсади тарғиби гӯштини миллӣ миёни ҷавонон мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ байни дӯстдорону алоқамандони ин намуди гӯштини аҷдодӣ дар деҳаи чорбуғи ноҳияи варзоб мусобиқаи гӯштини миллӣ доир гардид. сабқати мазкур ба ҷашни байналмилалии наврӯз бахшида шуд. дар мусобиқаи гӯштингирӣ райҳона розиқзода низ қувваозмӯӣ кард. номурда дар майдони паҳлавонӣ бо писарон даст ба гиребон андохт. дар қувваозмӯи аввал маҳорати хуби паҳлавонӣ нишон доду рақибашро ба тахтапӯш хобонд. ногуфта намонад ки ӯ борҳо дар чорабиниҳои наврӯзӣ фаъолона ширкат варзидааст. масалан дар соли гузашта дар сабқати гӯштингирӣ ки дар ноҳияи варзоб гузашт муваффақ шуд. در دهات چهارباغ ناحیه ورزاب اشتراک کرده با دو رقیب داشتم که یکی از اونها از دهات چهارباغ بود و دیگرش از ناحیه ورزاب از دهه تگاب بود. من با اونها گشتین گرفتم و هر دوی اونها را با پرتافت حلال مغلوب کردم. یکی از اونها دختر بود و دیگر از اونها پسر بود و اونها را من به آسانی مغلوب کردم. اول من در میدان برآمده دیدم تمام مخلص مرا نگاه کرده ایستاده اند و من خواستم که مخلصان را ناامید نکنم و گشتینی خیلی خوب گرفتم، پرتافت‌های خیلی خوب کردم. خیلی خوب. در آن همین دهات چهارباغ نوحه ورزاب شما نتیجه خوب نشان دادید و جای اول رو گرفتید. خب باز در کدام مسابقه هنر خود رو نشان دادید؟ باز من در میر سعید علی حمدانی اشتراک کرده در آنجا گشتین ملی گشتین گرفتم و در آنجا با دختران و پسران گشتین گرفته آنها را به آسانی مغلوب کرده توانستم. ریحانه، برای شما در گشتین ملی گشتین گرفتن آسان است یا اینکه در گشتین جودو؟ برای من در هر با گشتین هم جودو هم گشتین ملی گرفتن آسان است، چون که من مشق و تمرینم را زیاد کردم و میخواهم تاجیکستان را
در تمام جا نامش را بلند بردارم. در کوچه مرا دوستانم احترام میکنند. بعضی آنها میخواهند آمده در اینجا با همراه من مشق کنند و پرقوت شوند. بیهوده نگفتند ورزش گروی سلامتی است و من نه تنها برای گشتنگیر شدن بلکه برای سلامتی هم مشق و تمرین هم میکنم. دوستان من خیلی دوستانی مهربان میباشند. هر روز با دوستانم ما در کوچه‌مون بازی های ورزشی را میگذرونیم، میدویم و مسابقه بین خودمون میگذرونیم. با همه دختران چی مصلحت دادنی هستید؟ من به دختران مصلحت دادنی هستم که آنها بیهوده وقتشان را صرف نکرده آمده مشق کنند و تاجیکستان را در دیگر دولت ها معرفی نمایند. албатта дар мусобиқа оид ба куштини ҷудо мақоми аввалро ишғол намудан кори ниҳоят мушкил буд ва райҳона ин душвориро дар шумори зиёди довталабони вазн мепиндошт, вале як мусобиқа масъулинро дар интихоби чеҳраҳои нав қонеъ намекунад ва қаҳрамони барномамон маҷбур шуд то дар сабқати баъдӣ ҳам аз худ таъссути хуб боқӣ гузорад. تحصیل من در مکتب میانه‌مان خیلی خوب است. من در آنجا با هم‌صنفانم درس‌ها را تیار میکنیم و درس‌ها را در نزد معلمه جواب میدهیم. معلمه به ما آفرین میگوید. ما را فقط سرزنش نمیکند، ما را به راه درست هدایت میکند. بیهوده نگفتند که استاد برای هر یک شخص عزیز است. حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. و من گفتنی هستم که در صنف ما همه ما اعلی خون هستیم. خیلی خوب. بیشتر با همین کدام فن‌های دقیق توجه دارید؟ من به فن متماتیک بسیار توجه دارم، چون که فن متماتیک را خیلی دوست می‌دارم. خیلی خوب. در آینده چی مقصدها دارید؟ در همین گشتن جودو مشق و تمرین خود رو ادامه دادن می‌خواهید یا اینکه دیگر کسب رو پیشه خود کردنی هستید؟ من نمیخواهم که گشتن جودو را پرتایم و در آینده میخواهم که مربی شده شاگردان خودم را از صدق دل تربیت نموده به خلق و وطنم صادقانه خدمت کنم. ҳамин тариқ райҳона дар зарфи на он қадар тӯлонӣ худро дар назди мураббиён ва ҳамсолонаш хеле хуб нишон дод, чунки дар бештари мусобиқаҳо сазовори ҷойи аввал гашт. Дар вазнаш ҳам довталабон кам набуданд ва ин пирӯзӣ ӯро хотирҷамъ намекунонад, балки дар пайи убур намудани марҳилаҳои нав ба нави варзиш аст. умед аст ки оғози муваффақиятҳо фаъолияти назараси минбаъдаи ӯро дар мусобиқаҳои хурду калон боз ҳам такмил хоҳанд дод.